ini nadu chua baka Federal Autonomous Council kan longa special session mo man pas ya tu ka bil man syashu yaki bamdeki trajalla ni ki tribal ni election council ni ka khandai tarik kamla khandai ka tayo ka badap ni la ya don la ka committee paswa jo kata ru ka khat sound ka santarik am khat ndu tarik ni re pelong ya ka jalan jong paro ki MDC juga bersama parti kemudian angka parliamentary party katakan jangan ngelih keren sebab itu hari malam jauh jenjang apa kerja berarti pun hi MDC ki angka dia kepor mangir mungkin anan no ya ka ideal semua tinya hari mengelih munjur kemtanya lara ka test committee ke belum kakar kendai tarik jung lu lebih atau senam hari kata hak isi pat ni rai bangelih munjur hi bangin ngam anan no ya ka ideal sebagai apa ini kita ka rekam juga di sekolah ni. Amar kini ke edi rules kedai ka ba la shna do ka por ba la seng le ne la thau ya ka di sekolah. Ini ya ka six schedule. La thau ya ka six schedule ne ka sekolah. But ya kini ke edi rules thau ka office jong governor. Hadi kata kam shna dan su penunu ka jeng shna ne ka jeng thau ya ka an da ki di sekolah. Tikai ka mangyara kalau mangi sudon kami bangin amen no yaki katakan ki clause ni ki bentajong ni di rules but ni nak kena jogi pat ki babon ngai pen pau ba ni ni nempe kerpang panggil kata ka ba ka badan ka ngila bana ka section ni ka kendon ka ba pra mo ka ba keren sepang ki bala banong ki kertong ni ki bala banyak election ha ki council but ka siswa aku pra pat ka keren sepang ki ni ki bala ban long pun tin support ni ni ong bangin pe ya baro ko weekend ke di rules namar bangi lalap bagi dan sibun ki jingduna kat panang ya ki por mo kana ya ki por ka company ya ki do botoan kala compare bat kala don ki jingdan kam bangi rekod bangin pe ya baro ko ke di rules ni pe tang ki ta ki akli ki kendon manta ka ba ar pa kalong bangi banle ya kan ni lasudai bangi la ban konstitusi ni ban thum da ka special committee mo Desinatan na penjungi ka isi ni pun kam ni ban puli punya lembaga ni ka special committee ka ba ikit khat room yang senang itu ni sanai keren dengan syura principal kata dia hadir pat balapas kan ni ka di bakal lapas ka dari satu macam selai pat kalau ka aksane ke muncul na ulat ni iya ki media ba o chief minister kontrasan ma ulang ba ka general settlement council baka kasal san council ki ban pas ko mi ka le ka kunju trendai ka jing snow ka jongi hi ka jing ya pau jing ki bapu ni ki MDC kham tam le na ka yang jaba voice of the people party kalau manginum le ka ti ya kan mo ho ni tip bagi pai bagi ko ai ban le dong ni mo da bagi popon ki ong ba sim ka bu ya ka ka baraja po ka dan ni segmen part ba wat ada kan ni ka an mo ha ki ACDC kam khang la ye ki par jalla ne ni ki bum de ki dulu menjadi election MDC rai hadi lalu kata snem semnada nunur ubar jalla menjadi election ini wa kasih sakmat council but ki baldehi ki rudum kim ju wan tebut kini ka council ke jongi asu yo I ka tu kan ni ki ju tho ke record ba ka ba sedang jo ka council ka tak sam charles ba sal kusan ko kila don ki MDC ki bonde ki rulum tendai ki jintho ka bunyi puli ke pun pa ba kara de ke ki na ka yang jong ba hoping ba ki pat le si ki nong yang le state report ki riurang ba ki patu nya le state ki le pelum je ki bat ki ni ki MDC ki bonde ki lubat ki la resign no padahal ka pol macam ada di mengata hakis nam ki berada pelum ni jadi persyang mo na ka yang jong ki isi ki barim na ki yang ki MDC ki la bersama non rak ban amen ya kan di rules kamar kabdi kaba dan nyile ru kabdi mengibut nak ai ka bagi garis nanti ka ai ka ba la betha ka sarkar ni ham sutu kam la ngin suka ba chule asumset masong ban khang tangi kita itu kam ya ka sirup ta sertifikat la dan ong ba ki di banyo ya ka sirup ta sertifikat ka bomban hang ni ki pun ki sirup ta di tang kasih ki garu ba ki jagtanya la ban ong ki bomban ki pat ki lu kan ni ini habis tai o kami kita kumno apa ka hasil satu macam konstitusi baru ki lulu dalam Mizoram kita ni puasa pun kita ki baru kita sedang ngomong dan kam special committee telah dari lada masuk ni kan lada ja pa o governor mo o
ai ku hukum ni upta ini bagian konvila ni bagian pelong ya ka special session menyakan ya kata ni nam lawan kiat ya kali chairman ngaban pelong hi ya ka special session te kan song ni ya kata ka jinya tai ni na pelong ta ka special session ni sa ada kawan bakum kata kan ya subuh ada kapna sebentar ni upta ko no ni pelong ya kan special session tam nganya keren kan nya keren ka ada ni ka puak ai para ni ka mengen amen ya bar ko ka jadi uste ke bertani ni pada kerja tan ni enggak nomor baka idilus kam khangpi yaki bacala bakunjuri ki pakai lur komod kita lihat segi jaka ke ba di kantam pi bakin pi awat tap nak tahu ki kadon kam hi ban amen ya kan ka rules tendai hakini ki pun ki jaka ngai wadana sar ki khat buat tabut semasa Desi ketika jepun baik nak kalian ka district council affairs nama banyak election pun baik dah district council affairs di kelak berdini buat kita ni dia bagi kaki bajaran kim sude mo banyak sementah ni lah election kebedin nama bakat sesuatu kapit am tak kiri distort ke korsordi masih desi kim sude kan tahu ya ka nadu barang sang cekam kong ya susul sang amdakan mau ngasih puli amdakan mau suyi ke snap dan ngasih ga puli tak gitu ke sehingga bagi di snap you ka rengot du ki yo kita ki MDC Bamdeki kasihkan ramat kita.